fai moito tempo, durante o século V a.C. Pois sí que fai tempo. Sí, na época dos Celtas, organizaban o seu ano de acordo co calendario agrícola, marcando a transición dun ano ao outro o 31 de outubro. A historia di que o 31 de outubro, Anaín, o príncipe da oscuridade, reunían a todos os monstros e subían a terra do Pico. Desfilaban con las cosas A mí dixéronme que o lume era moi importante na celebración do Xamaín. Sí, o lume era moi importante. Toda a xente facía uso del durante a celebración. Naqueles tempos, a xente prendía fogueiras para evitar os malos espíritus e saltaba por riba delas para traer a boa sorte. Que medo, meu Deus! A tradición de saltar o lume ainda pervive nos nosos días na noite de San Juan, cando celebramos o solsticio de verán. Non esquecer que os celtas celebraban esta festa ao cambio de estación. Vale xa de tanta parola que se nos esqueza que viñemos aquí. Ah, sí, viñamos presentar a obra dos nosos compañeiros. Iso, veña, o asunto. Pois sí, profesores e profesoras. Compañeiros e compañeiras, Deixámoslle por obra titulada Cousas da Morte. Versignum crucis, de inimicis nostris, libera-nos, Deus nostre, Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, per saecula saeculorum. Amen.